hak poi sakajak kuat. Hilang kita kalau ingin kepada Aibam, yaki kun pencet baik, kuat ayu jadok, dok siang dok le ajuk, pencet baik kumta. Hasil bagi bam ni kong ada bang dijadiak ada tim longsho, pencet juga benur. Hasil baar, do lalu bam mendin kini bam. Hasil balai, may hisap kaju si kaju di orang yang tak jadok apa bang. Hisap kaju, I know that way. Next day ada si babut, gak kami gak ada kerja. Hawa, pak upeskat bersyukur. Hukum kade dia dangla katu kabangi ba mentara laisi lenter. Yo mahe, yo ba jemino, yang aru kalau kumta. Pak kilambin, bam ke babang. Hadu, badalabang, bam si bam. Nantuna nok kejimbang. Dari kan opi, kemau yang ni gue. Kasdiet kejongi, kadangkam ya kejikla. Hadin sanpos nem, bagi don ya kejela la kejong. Lahir san stem la secara bagi National Party. Mentang siong, aiba, kani kedai kesi bangin renew gin pentemai. Ya kamen sim jong ki department ki longshwa ki jongi ki balara ya kene kejena bangin secari mangi ki trashnong dalabi ya labi ngin aiwai shu ya ushabi jongi jongi what aiwai shadakur what aiwai shadeli ya kayen kasem ke jongi lara ngimpak nang ban secari ai ni pai yang sa asam is not yang berasam leun wa ala jong kejela nagarawan oi Haswala pangancong hidup di porlok di bawah bar penisno ngaduk menengah snapun Pak Balaji nangka kini di porlok dan ini soyong Pak Bicel kadang kani kawe ketintir mabiru di bawah penisno na kongres na HSPDP siapa UDP nganong UDP tantak ni Uba pet nangi banlet shawai udai uba kelak drong klik. Uba pet nawai ban shangi udai uba kelak bomon. Dong ini kelak bomon uga so yang konsensi kum kejalan negara ban warna ya ka yudpi kabanginnya lamangi kejat benriu kejongi kamdai kejat benriu keba Omlak ban ni nongilam milasai miladap sai mencua ngin sai biang mentah kum kedak pa sampos nam nangi ngin ya biang hak lenti jong jingkermen lenti jong jingetli ke lenti hak pa ki reurang ba kum ba SDR udon biang ban yalam ringkat bangi banyak trai kum kowe ke tim gimdam tang ke football team ko ba mene uba ti wong football team ba ba legit bilang striker Pak Eugene, bak ke tim jogi ke football team ke babiak bedong sedong. Dari handing ia dan bun kiru koi, mo bak tim bak pol teh, desap ki kerteng teh. Tapi yang lupa, dia combine lang bak football team bak kiru koi kisin barokhat, yi layo yang tim ke babiak du ban yalam lemda awai shu syakibai. Ya kehok jeung iban secar daladi ya ladi nak bertanya ladi hakabam hakabam hakabam